Naharalgi Khonjel Thoram Tabiriba Khwai Pumnamakpu Taramna Okjari. Ngasigi Thoramda Pujaragli Wariwatai gi Thoram. Thoram Masida Thamjari. NEP 2020 Lakpaga Iroinana Culture Education gi Anowa Mayon Hairiba Hiramasida Dr. Thongnauzam Ruhichan, Assistant Professor, Department of Umanglai Harauba, Manipur University of Culture ga Unaduna Wari Sanaba. Unaduna Wari Sabiribi Gayatri Sarangthem. Ozana Khwegi Thoramasida Lengbirakpagidamak Taramnokjari Oza. Tagajari. Oza Khwegi Ngasi Thamjariba Hiram National Education Policy NEP 2020 Sida Culture Education gi Anowa Mayon Haribasida Oza. NEP Haribasi Professor Gumba Dagi Seminar ga Toina Yauba Scholar Singi Maphamdadi Yam Toina Taba Tamamadi Oirioza. Adu Oina Makso Khwegi Lairiba Micham students sing Dagi parents sing Dadi NEP Laktore Haibagi Itilama Piragasu Kadino Haibadi Kankangna Dabagum Tauriboza. Adu Sigi Matangsa Ozane Samlapna Tambiu. Pane NEP 2020 Hai Mayamna. Adu Masita Singbadi National Education Policy 2020 Haibadoni. Anowa education gi policy ma haibatare. In the year 1986 the National Policy on Education haiba Bharat ki mahimasin gi oiba anowa policy ma same gi. Adu gi mahut sillaba policy ni. Haibadi 21st century gi oina India gi di ahan ba education policy oidoini. Miyeng san ba haitare. Ngasi khanan na ba sida maroi ba kharadang koi yengminasi. Khoi hijik chatliba 21st century sigi anoba globalization gi laiba chahicha digital ki age sida mathau taraiba khoi gi necessity kya do haitar madu phangnana ba mahima singi lamda leiba asigi khoi gi school lamadi higher education gi khaktan natana technical education professional education da awon ba ma porakna na ba gi pandam da khoi semakhiba anoba national policy ne haitar adu masigi anoba policy asi khoi gi 2030 da khoi bharat ki Anoba sustainable development ki agenda yaw maduga loina chatpa policy mane haitar 2030 phawda di pandamji hanba tangka kyona phajana phangnana ba haitar madugi miyengda chatpa policy ni hojikti khoigi malem gi lebak singji knowledge based society ma semkatpa gi knowledge super power tanaba gi mayola ma da changjale adugi thakta khoigi pukhanna bani bharasu masigi NEP 2020 ji asina focus tawri ji Duna masina khoi professional education da adigi even lifelong learning da akan mamiyeng thammi khoi India gi loan jing regional language adigi art and culture sina chingmu myam si promote tongna bagi achauba focus ama ju yauri aduga mahimasin tambagi khongcha chingji da NEP 2020 na hairi si khoi critical thinking adigi analytical learning haitar masi gi pochi da hena miyeng sangjan ba haitar aduna vocational education adigi khoi skill development gi oiba course mayam se masi khoi hanagi mainstream education jiga punjan na balakna ba haitar anobo technology be ama hapsan na bo honare teaching experience ita aduga amana sigi NEP sidam nungai ri sina khoi multilingualism gi oiba maru oiba masi khatana tana khoi regional language da mahi tambagi khoi thabak sida puning thogat pam ju yauri sigi NEP 2020 gi sida khoina ujabada Masih yamna flexible loiba, amadi multidisciplinary loiba curriculum mami tai. Haibadi khoi hana so apamba subject se khanbi khudong cha phang edo hena apamba subject se khanna na bagi khudong cha pi masira. Aduga school level da software training ga ji piu hairi mana. Yam phaba madi oidure. Hoi. Khoi di hana mark system da toromi. Ado hojikti kuire credit on ba budi. Ado credit se transfer tong na ba. Credit ki bank sema ganda angang khudimak ki mai gi credit ki account ama hangdana si credit transfer to buji nungai na bai tare hana di certificate mark si ka jam puru sanarmi sam file macha file puru sanarmi do hojikti mai account si gi loina dum transparent oina urane hai tare adugumba gi kano su yauri aduga hena nungai ba mana NEP gi anoba coursing ji da khoi multiple entries and exits hai tare akoina tonga tonga matangkhak changba yaba aduga thokpa yaba haitare kudamoina hanadi graduate tamatam da chai ahum ji het mapung phadri bau certificate phangde graduate pass tawwe graduate pass tawwe lowde
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ 3 ꯇꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ 4ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯇꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯔꯁ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯔꯁ ꯄꯦꯄꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟꯍꯦꯟꯁꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯏꯟꯍꯦꯟꯁꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯏꯚꯟ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯀꯣꯔꯁ ꯁꯝꯃꯔ ꯏꯟꯇꯔꯟꯁꯤꯞ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯣꯔ ꯗꯤꯖꯥꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ NEPꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2030 ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯐꯖꯔꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯐꯖꯔꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ NEPꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ NEPꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯨꯗ ꯇꯣꯡꯗ ꯆꯨꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ NEPꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ NEPꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯉꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯅꯔꯁ ꯐꯪꯁꯅꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯁꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯈꯛꯇꯔ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯄꯔꯝꯄꯔꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯂꯣꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ
academic approach Hoi. thoma changjali jiga adu NEP ne hiram azomda habidi culture education sida ming thammaganda school amadi higher education gi curriculum jing sida ba sigi awan bam porakna ba haitare for example khoi gi traditional knowledge system je si thak wang khalala ganda haitare khoi lebak sigi oijaba thajana bida yumpham oiba khoi gi education system ama sagatla ganda mai masingi ano mayon ma porak pasineba NEP gi culture education da focus stories khoi gi national gi identities khoi nationalism ga si yor ko duni ko sai sida belongingness adi ama toiba gi wakhan ga ji ju si culture education sina porak na bagi akhanna ba pandam ni aduga khoi gi lebak si am diverse oiba culture me am le diverse language ni makhan mathe ne adu si gi diverse oiba culture loan mayam je masi mun khangmina ba haitare ne akhoi culture education gi pandam ji akhoi lebak si leminari ba puru kanglu mayam ji gi tongan tongan chana na chana bi mayam ji su khangmina ba haitare so that mutual understanding am leina idea oneness sagalna na ba gi pose si ni khoi culture education gi maroi ba pandam ji gi pone culture education ha tongan ba manatti hana sathara isida kitang hapchal laganda systematic ohelaga standard ohelba haitar world gi platform da ka khat yana na natraga di khoi saida sum khang bidana leibagi adugi potoni da culture education gi pandams yamna phaba makhakti oiduni oza aduga khoi gi di culture education haibase ozan so haibi gre hana dai leiraba potni anauba hena systematic oina ba lakpani haidana chumsu chumdoini oza khoi gi di culture je pam chana tamjaba haibase angang macha macha kaya ma khoi government dance college ta tammi ba so adum leirabane oza khoi di hana dai Osana si thambibaga iroina na oza lakchaningi se khoi gi NEP so lakadore culture education gi yamna khumang chawsala ani haiba sidi oza dum khangnara ba haitare adudi oiduni oza adu oitar ga di oza khoi gi hojik se culture di tawdaga so oza culture jina khoi gi maru oiba punsi gi career ama oina lawbada pakhatchaba student kaya ama lei haijai boza haibadi akhoi se hayeng kamaina tawgani mina masa khangbiroidra haibagi nungaitaba chamamnaba mayam se koknaba haibijaba tayoza culture education jibu career oina changjaragi haiba mahairoi amagi kamaina changani moina karai phok yongna magi mahai se matolomna changsan ba yai ga haibadoza thambiyoza khoi gi matam amada anjingna pungi sei tawbaga je lumna longnaram da ba haitare professionalism gi posi kitang wat pa haitar ado hojikti madugi chaisa do hen gre simpam khudima haitar professionalism da changchale ado hana khoi gi kitang mayam na khoi gi doctor medical gumba engineer gumba adom da leram buduna pungni sei tawraga kamaina career mu oidoino kamaina khunai si mai status phangdoino ka haiba nungnang budune ba yam lainari ni si kano si wakhan ji hoji hu kokdri haita culture education gi awareness si phajana leira aga diba khoi gi naha jing je soidana si gi posi afaba career amane si khang kane hoji yo academic institute me ama la culture gi hana leram botte akhoi samdam ningjang be khoi gi manipur gi culture education gi kitang systematic or hana khoi gi yum da oja oja gi da tawram chahi kya ga lei hai mahi tamna hona adu hoji oidre hojikti traditional institute mayam je sigi hut lei tharak pada manipur da khoi gi aren culture da ina khullaba lam oibani na india government amadi manipur government mi yeng changba hore yam ngalli akhoi manipur da performing arts ta gi visual arts akhoi fine arts sina hena ngalam ba thene 1949 da Imphal Art College established toram the performing arts yeng ta ga di JN Dance Academy ji 1954 da Sangeet Natak Academy gi maruiba constituent institute amani khoi guru shiksha parampara gi machat chu yawi aduga modern education system chu yawi masi lakpada gi di masida mahiroi lising certificate hodri gi paidana achauba onbam lakba hore mane adigi mu akhoi government dance college su lai maduna 1954 ni sisu dance academy ga thobu nabu ne adigi music college lai 1962 da adigi manipur state kala academy ji 1972 da linkhat le adigi achauba akhoi manipur da art and culture gi lamji da onbam lai adigi ni MU da ga dance gi department hangaktana hojikti dance su BMA laigre research towi khudong sa phangre as well as khoi music ki su department yaugre MU da
adigi muk 2015 da di Manipur University of Culture lai pura top pa hai tare magi pura professional university pura dedicate to hai tare khoi Manipur gi rich art and culture ji da ai di masi Manipur da culture gi education gi achauba I ho mal lakpone na lo adu masi kadai di lakno da Manipur culture policy haibam le 2001 adai da draft tawi aduga 15 da amuk anouba amend tawraga amuk re draft amuk tawi anouba draft amuk puthoi adugi draft tu gi matung inani University of Culture ga tholai aduga draft masadu di hoji fully implement tawdaba mali adu tawraga di amuk hena hoji gi agriculture gi on ba chom laktana ngasai miyam na agriculture ji professional amoina khandabado career amoina khandabado adu sigi policy ji ga fully implement tawraga di achauba awonbam lakane hai tare kasu nunganingai oidre career ama oibi yare mimana na hingbi yarani hai tare yam nungai je za mahiroi sing ji ju mafam achauba ma la aduine awdo za na hausi haibi bdo za Manipur University of Culture haina 2015 da pura top ama oina lae masi lakpadai di anauba culture gi yawon ama oirak ine no ozana thambi bse za khoi gi NEP su lae adagi culture education haiba sita Manipur University of Culture haiba sina kari thodang lawgaduino za awduga masi dai sida leiriba mahiroi sing masi da tamakaduriba future student haija batare za moigi future prospect na kamain tawbano adugi matang da oza haidi culture gi damuti university ama leirapa hajam chawthok saningai oi tuine adugi ju mathakta university ama leirabani no oza mayam je khangning bagi kaino di khangjadabani no oza haidi hana de leirak panatabani na hangbam leitaba oi tuine bo oza awna oza na sigi matang da thambiram oza yam nuai Manipur University of Culture haibasi India gi oina di ani suba university ni sigi culture gi university ji da ahum khatangai ri hoji adu yam lai phaba hai tare adu Manipur University of Culture si masi Manipur government link khat pani akhoi gi art and culture gi potential ji khangja dana hai tare mi mayam ama akhoi art and culture ji sa thabak tawri hai tare professionally mahi tammi research tawri performer mayam artist mayam adiki practitioners mayam su lai di adu masi gi importance ji khangtana Manipur lengakna sigi culture khatagi oba university mi linkalopse aduk matik Manipur gi chawthokchaningai ni aduga soidana su malemda khoi aren culture je masak hena thohan bada thak wangkhalan bada haitar MUC sina achauba thodang lorokani maramdi MUC sina tawri ji hanagi traditional institution sing tarami ba system je si kiram thaidoga sai academic ki approach wat pado madu menkhatlaganda akhoi aphaw performer come scholar haitar having good academic knowledge in their concerned field haitar adugumba performer ne puthorokado artist ne adu kathana tana pure scholar mayam su thola ani aduga cultural activist mayam su academic background ke yauna thola ani MUC sin thami pandam je adu ne adugumba masak naiba scholar cultural activist mayam adigi khoi cultural heritage management gi expert mayam su khoi pami hoji aduga khoi cultural economics and marketing je sida thodo hendona expertise toraba mayam puthongna na mangmangi aduna ICT application gi matang se masi fajana apply to bungam gadaba manage to bungam gadaba technicians masaji culture gi lamdu to su haiba aduga ICT application da su dum expert oiba sini khoi University of Culture naga mangmangi je hoisa pura well fit oiba student puthorak tuine matam gu chuna ba hai tare sigi khoi hojikti value based culture ni khoi na mangmang dois value crisis am thole aduna value added culture gi dream ne ho khoi na mang dois natragadi hanigi system duna di yaroi hoi hojiki saukhatpa maya marak se thengna ba de sa khoju no phogdaba makhak changbani na hoi adigi sigi pochine ba khoina university da research tawdana akhoi gi social problem yam culture gi maram da leiba problem yam ji puthoga akhoi thengnana ba khona ba hai tare yam maroi ba mana art and culture gi expert mayam se khoi leba ki developmental process mayam da development project mayam da su phidat kalhaning e hoiza ai khudam amdang panjage China da diba mogi metro train gi project taba culture gi expert yo hole so that project to the China gi nationalism sagatna mogi cultural identity ta hono krai da no adjust to fit tong na ba modi thoi mega project am to su
culture gi expert hape hoi sumaina akoi leba ki chago thorang da su aren culture gi expert mayam se matam su pada ai tanaba phabra na thamjal adum konjalaga lei han to ko yam chumme oza ngasai gi oza na su institute mayam lei ba da gi MUC na si gi thodang lawra kani haiba mayam am su thambi oza stage lak chani si oza government dance college di music college the JN dance academy di MUC haibam su la AMU haibam su lei oza moi gi mahai matam sida kamaina khetnari bano haidi student sing dadi oza samam na base dum leijari ni oza hauji phause institute ai je karamba da changa gana ai gi leiri ba aina khanjari ba asaji ga karamba na chana ni khangja da ba mai roi myam su yauri bane hai ba auduna karamba da changani duga karamba oining ba hai tai oza ma gi future vision du gi matungina karam institute choose tau bana hena chana ni hai ba ki matang du so jam tang thambira yamroi ba wafam ne ji khoina culture gi education ma mai pa na sangsala I di hairaga so sumaina khoi mahiroi myam ma fajana mai me mafam sana sinma ngamdraga di ngai khoi gi resource myam se talent myam se wrong turn na chat khidoi ne utilize to ba hitraga diuza khoi mang doi ne ba simbam ona ba hai gadra hojiki khoi gi traditional institute myam leram ding ngai haija gi ba JN dance academy government dance college government music college na sing ba thole moi si purely academic ti natte JN dance academy si board amada council amada adigi university amada affiliate tawde hai tare moina masana tambiba masana exam lojaba academic institution amane khoi hojik laiba pure academic sida di madugi certificate to hayeng university da ming chalakpada kitang problem tholok pa hai tare ma ngai council ama board ama university amada affiliate toram da bani adumaina government dance college oirammi government dance college like phabadi Manipur University of Culture da affiliate tawre adu moi class makti howdri moi kanna moi resource award pa men khatli duga koi oja ga hapna ba tawri hai tare music college hu bat khandi gi Lakhnau gi haibra kanom da samnai mon pe kha lowe na hai pure academic oida ba hai tare magi certificate na B tam gi MA tam gi adigi research to ga hematam da kudong charak da ba hai tare pure academic ki career changbada di kitang oida ba hai tare adu Manipur University of Culture di pure academic ni university gi ek amana akoi chalai ba government na chalai ba mon da UGC na recognize to ba hai tare otherwise ngai gi semi academic hai tare ne moisina kitang performance da hena mieng jang ba hai tare aduga Manipur University of Culture da na performance hu adigi academic ki potu ani tainara ga chat ba hai tare aduna madugi lamdu da kitang thijan humjan ge academic work tawge aduga performance oi ge hargadi Manipur University of Culture gumba sigumba kitang UGC ne recognize tawro ba hai tare college ama oi bagi university moi bagi mafam matik chara mafam da tam na phai aduga ai artist oina leijage performer da oina mieng changge adom da oina in ge hargadi dance college na bu hen phai ai tare dance academy na bu hen phai ai tare masak nai ba guru kayam lei masak nai ba guru kayam na sahi lisang sina apaw phaw puthokhrabani mayam pithibi gi thakta loina koi culture ji utpada moina yam na thodang lorami hojik tani Manipur University of Culture gi mahiroi jing naga koi youth festival ga yaure ji koi dri ba phagalai sida su mayam ma lai edum performance su phaba academic su phaba mayam thole ado sini leiriba kitang academic ki sahi sa sida di UGC na sakhang marom da hena pamna rakpa hai ta adom da chalhor ga di hayeng career do yam sang na semba yabam leiba hai ta student sing ne hena my career do choose to da nungai na bagi matang da thambi bani oza yam nungai je oza hangning ba khangning bagi di oza yam na no ba hiram ma ni haijaba tare oza sigi hiram se khang da ba kana gumba na engineering tawragi harga di oza YouTube da thirazu ai jelam jing bina ba wate haijai boza ado sigi matang se di phang de ado itars oza na ngasi haibiri ba khara sina ning da lem nung nang ma khara ma khadi ko han bangamam gadra na khanjai oza loishilak poina akhoi gi culture tawzari ba dagi culture jibu career oina lawzagi haina khalli ba tungi youth haijaba tare oza dagi akhoi gi Manipur da lai ba culture gi machat sida karamba ozagi wakhalon thambining bagi habdo tentak na thambiyo loshalapuda ina thamning basi maroina culture gi education si changchalaba matungda career ji dumatik yamna leigre akoi teaching profession da sange yagre adigi CBSE
ICSE IB na singbagi school mayam da su si tonga course mayam hangi moi oja mayam happy si jo chauba teaching profession gi chauba lambe lama hang lai gra hai tar research project to we UGC gi net exam tha we ai adi research and documentation center so many lai gra manipur gi manung mapanda abroad to sum mayam lai gra adi culture gi administrator oina hoi state amadi central gi tonga ba aren culture gi loisang mayam su lai gra UNESCO ta na chat ma thau tari khoi culture gi mahiroi mayam je academician mayam je hang be ai heritage planner oi be ai khoi artist performer phaw oi be ai adi gi khoi festival organizer event planner exhibition gi expert cultural activist sumaina so many option lai gra aduna kaimta ninghan nabi ga no na thamjage khoi gi naha jing da hai tar especially youth of manipur da culture gi talent am leiba energy am leiba hai tar ne mangya mangjaba jing da aduga maroina myam da sha toning ma mana khoi gi sports and culture na manipur malem da sakta ai haiba ji loina haine da mi pong khuding na khange ado masi yana ra wafam ne hai tar khoi ni yeng ji sports ki field da di khudong sa ba si lengang na yam piri infrastructure pa jana le human resource phaje aduga manipur gi mingchat porokpa india gi mingchat porok mutam da cho ba mana ga sakhang mana mayam pi adu aren culture gi da yeng che mingchati mayam porai ne masak ta ine aren culture gi lamda di khoi naina ma thok tai hai tar ga khudong sa ba se kyam phanga ge je dun government na hen miyeng chang han ningi aren culture gi lamda su potential am lei ri ba khoi je khoi gi na ha jing je thoi thona hi thoi sing thoi mating phudok pangam ba je khoi human resource development program tok matam da khoi na ha jing si da khoi hen miyeng chang na ba khoi culture gi policy ma lei ri je masi phajana implement tong na ba khoi miyam na honabam thoi hai tar aduga loselak pada mamanya ma bukai miyam je mathang khoi standard leina malem gi platform da uthok bangam magadi akhai manipur phawe hai je amuk ke hena sana gi mathak ta tampha thin ro oi ga ne na khal yam nungai je oza na hai biri ba sing se oza akhoi gi ina khula leira ba sing je hena masak tak thokna ba hona jari ba youth sing je hena thongna ha pi na ba akhoi gi sarkar gi mai kai da gi su hena mi yeng changbi ba mathau tai thambi ba ni oza oza na ngasai de hai biri ba khuti mo se oza anau ba wa khalon pok han bangang ta ni oza kanam ta na khangba oi tai hai je ba tar oza ngasai na hudorok ba zo za NEP hai NEP di har ga NEP na kai dau duino je khangda ba ngak ta ne hai jari bo za yam bana au du no za tu kimati no nga je oza na sumaina lengbira ga khoi gi na harol konjel thoram da khoi gi tung da la iba na harol sing da culture education hai ba si karamba awon ba lak tu rage hai ba si gi matang da mang oina na wapam kyam thambira ga no wakhalon kya pibi bo za adai khoi studio da lak pi da na sungum ba gi matang da mamal yam wapam kya jina khoi da anoba ithil ma phawhan bi bo za haninga de tan thagat chari yam nuai je All India Radio Impal na su masigumba khoi gi culture gi education gi lam sida ahian ba program kaya ma su mathang paikhat pir kane hai bi khaja ba thamjari khagat Hauzik marup Singapore na taminare NEP 2020 lakpaga iroinana culture education gi anoba mayon hairiba hiram masida Dr. Thongnauzam Ruhichan Assistant Professor, Department of Umanglai Harauba, Manipur University of Culture ga unaduna wari sanabi kibi Gayatri Sarangthem. Thoram masita hanjakibaga loinana ngasigidamaktadi naharol gi khonjel thoram sadokjaba matang asda loisinjari thoram tabiriba khwai pumna makpu amuka hana khurumjari.